Haka jingya be but teneng ban shet ban ba mi kijat jingbam juki we pat kijat ban riu ban abar bon sien ngim nang ban ngim tip shu ban shet iki jingbam tenrai lajong halor kani kandong rim kumshi benta ban penne pensa iki jingbam tenrai ka Society for Urban and Development Empowerment kala penmi ya ka we ka kot ka ba hikai kumno ban shet iki jingbam tenrai ba pher jung kijat ban riu benar ka bala ai kerteng ka kot bam tenri Yakni ka kot laplat pal baru ni ka si da Deputy Commissioner ka West Janta Hills u Garrett Ellen Dykes ha ka jingalang baladon lang u Pius Rani Executive Director NESFAS ka kong Patricia Mukim Editor The Shillong Times kinong rep bat kiwe Hadulong Community Hall Joai babun ki longkmi ki yap kapor bakakalong but ki ngidon ka statistics ngidon record ka way na kidag ki longkmi ki yap kapor bakakun ka day ka jingduna snam la kene ka adabia ka kata ka day ka jingsya ka bangi hapan kubur but mah nga kumban benrap nga kadai ke subjek ke topik ke beron kamba nga benrap ke ai ke bai kong presti ong ba ngai i ba kadai ke group ke babiang banyak address ke kadai ke por ngai kadai ke mah wan ada ngidon kendiat ngai ngilong fokus ngai ba mah kadai ke group kadai ke kum kadai ki forum ki ba ra ki balong praktikal ki balong efektif pengila ban achieve dan ban kot ketong jogi ban peduna di kita ki longkmi ki baklat por khakun kumjuru ban kentiu ya kita kejengkot kejikhia jong ki kelong Habaikran Reverend Dr. H.H. Moorman Secretary SURE Uong kejingpoi penmi jongki ya kani kakon kadai balengba kawe ke project bakia trelang bat ka NESFAS Kiju penlong ya kijing yakop shet bam tenrai hakis nang baper par hakini kijing yakop kilap bami kijak jing bam ki bampoi perkhat bak denang ni baki sedang ban perkhat ban le kane ka project baka SURE kaya trelang bat ke NESFAS ka ai jing hikai ban yo kijing bam batai met tang ni kijing bam tenrai kata da ka ba hikai ya ki breu ya shipotli ki thup jing bam kat kum ka FAO ha ka perthai barok kawai bat lada la ban bam tang san jat ru la yo hi ya kijing bam batai met I menta ni ngitip nginang ban ba shed kijing bam jong ki bai bat culture mo Iku aman shed keri, iku aman shed ni lecture internet ni layo. Andai bon sin ngimnang pat ban shed igi jingbam lajo. Mo. Pan nalor wat lagi jingbam jong igi long batai metro ngimla bat shed, ngimnang ban shed. Di kene ke nginget ba kene ke kot kanirap ya kata. Bagi beri di bakwa ban shed igi jingbam tanrai. Igi jingtho igi baladon ha kene igi kene ke kot kanirap iki ken. Bat ngin snotu bangin burom yang lagi jom ke jingbam. Mar kata isi benta juga culture ke jangi. Ikane ke jing temu ban penmi ya kene kuat bam tendri mong yang tin penar. Rena ba bagi pentri kam ya kene ke project ke ba ni trilang bat kene fast. Mar ke we ni benta juga kene ke project ke long ban penlong ya kini ki jing yakom shed jing bam tendrai. Tingi pelong bun ki sinam ke we khongla cham mukhab barbun kiwe kisino te ngilap pandang ngilap pelong gini kimi kijing bam ke bangin po berkat dan dari i gini ngomba ni dei ban le ai gini kijing bam de mar kata ba idan bok mo idan ki staff jingi kumjuro gi kena intent bawan MLCU bawan Assam dan Bosco University de gini kirap ini ban hakani competition ban interview ya gini kibriu ban bu ya gini ke gini kijing bam nama kata kepor bagile iba puli gile kumba kishet haye kim dan jing theu kim dan jing wa hendra ini kumru ni dan ni ong kiba gini ki staff jengi bat gini kinten lomba bu ya gini kijing tho tinda gila kili gila ayu ni yo akan gini kijing bam ingin lapa margani project jengi gerong ba kumru bangin yo ya kijing bam ke bataiment tang dak bapundon kam dak kijing bam tenra jengi di nama hakani project ni hikai ki beriu ketang kedaka ki sipautli ki thup jingbang bakat kum ga FAO mo kadbu ga FAO ba bagi mijor ki jingbang baro bagi beriu ki bam ka perthai ki bagi
shibhoje bat kat kung FAO am lada ngi bam sanjai na gini ki jing bam kala abyang ngila yo ya kata kan jing bam ke ba taimet te ngila ba kini ki jing bam tendra jungi kila long lapa ki ba taimet haba ngi pai ngi bishar ya gini ki jing bam tendra te namar kata hi ka pelong ngi ba ngin yele ban penne pensa gini ki jing bam tendra nelor kata ngitip mo abang yung culture kamut tang garit gajan ki riam ki baik ki bangiriam abang yung culture kamut tang ya ki jisat tenra jungi hendrai ke paham jungi ro kedai benta jungi culture jungi dei mar kata bingi ba ke jingbu ya kini ke jingbu ke jing tho ya kini ke jing pam tenra kedai ke bokongsan panis ngokmen ba ngilala ban wan rai ka ho kerang don sibon ki jing tuna bat ngidang haban penha susu ya ka bat ngim ongro pengila lum thuk yang bro jing bam namar kini ki tang gitu bajop ki mangisim na ki bajop ha ke to ke jing yakop ki mangi pelong sakin nong bendang ba pher di ki tang ketahi ba ni la ban penmi ha